Kei te whakatakoto tono amu te iwi o Ngāti Uenuku kōpako I Rotorua. I te mea hei tā rātou, kāore ngā mana whakahaere I te papa wakarererangi, I whakapā atu ki a rātou I mua I te whakatūnga mai o ētahi pourama, hei ārahi I ngā wakarererangi I te rangi ki te whenua. Kei te ki te mana whenua a Ngāti Uenuku kōpako. I te kore e utu kāpene heihana te kapureihana rererangi o Aotearoa. Mo te tūpoka noa o ngā raiti ārahi wakarererangi nei ki te taunga rererangi o Rotorua. Kua tae pēa ki te wā kia huti ake aua raiti. That's the talk of a lot of the owners. If they don't want to sit and talk, a lot of the owners feel that it's time to dig the lights out, dig up the cables, and for them to take it somewhere else. Nō wainga I ngā tau ono tekau white tekau I whakatūpoka noa hia ai aua raiti. Me ngā whakapai, ka hore ngā mana whakahaere mo aua mahi, I tono mai ki te hunga kāinga no rātau nei e nei whenua. Their reaction is very condescending. The attitude for them is that our land is not worth much, so they don't have to give us much. Ino ho wahangu te kapureihana rererangi o Aotearoa, nā rātau nei e nei raiti kia mātau pātai. Hoi anō ko tērā hei tā Bill Summer o te manatū rererangi, ko rātau nei e whakahairana ngā ture mo te tau mo te rere. I te huti ake e nei raiti, e kore e taia ngā aeropreina, a rā ki te rere I ngā hiahi I ngā pō, e kore anō hoki e taia ki te tau. There are 4 Māori land blocks involved. So one of those Māori land blocks with cables and lights on them has been offered $100 per year. Well, our valuation person has valued it to be within the thousands. He take nui a te wiki e tū mai nei, a rā ka mauri atu ai ki te kōti whenua Māori. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.